IPAK Films Production Manipurna Film Forum Manipur gi ming makhada Department of Social Welfare Government of Manipur na sponsor to bidana pangthok sariba Second International Manipuri Short Fiction Film Festival 2022 gi Vice Chairman gi thong pubiribi ekoi khwai phunung ni kai khumna jaribi madam W Sanatombi bu nasi nasi bi ta ba madam bu ikai khumna bu che thagat chali ado madam COVID-19 gi yamna waraba mamangi adung lo secting maraga tuda khogi IPAK Film Production na sinjaba adung festival ma khoi pangthokibagi khoi khangjaba lei haitare adugi pangthokriba festival ledu kari thim da pangthokibano amutang madam na haibi yagadra madam thagat chali hokhiba 2021 da COVID-19 gi kallaba secting marakta ikhoina khoigi short film festival अखोइगे COVID-19 चैथिंग हाइबसिदा बेस दौरगा अखोइना IPAK फिल्म प्रोडक्शन ना सिंजा लांगजेदुना फिल्म सिंग से अखोइ फिल्म मेकर मयामदा अखोइना इनवाइट तौजेदुना फिल्म मेकर सिंग सु यामना थवाइ यावना फिल्म कयामरम लाखी हाइरबा फिल्म सिंग सिदा बांग्लादेश यावना मणिपुर आसाम त्रिपुरा ना सिंगबा फिल्म मेकर कयाना सरुक यापिरे यामना नुंगाइजे यामना सक्सेस ओइगे फिल्म से फिल्म मेकर सिंबु आइगी माइकैदगी यामना थाकचबा यामना नुंगाइजबा फोंदोकसे याम नुंगाइजरे मैडम होगी COVID-19 गी सैथेंग हाइबा अदुंबा थिममदा अदुंबा फेस्टिवल से पांथोक पिखि हाइबा मैडम ताकपिरे अदुबु हंदकी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल सिमति करम थिमदा पांथोकदबनो मदुतंगा हाइबियु मैडम हंदकी 2022 सिदा पांथोक जगदोरिबा short fiction film competition asidasu let's make Manipur drug free haiba theme asida ekhoina Department of Social Welfare Manipur na mating pangbirakuna asigumba thauram asibu mapung phananaba sinbirakpesi amna nungaije aigi maikaidagi Department of Social Welfare Government of Manipur bo hainingai leitana thagachaba phungdokchari ekhoige film maker singna handaksu यामना थवाइ यावना हंदकी पांथोक जगदरिबा फिक्शन फिल्म फेस्टिवल असिबु सरुक याबियु हाइना आइगी माइकेदगी हाइजेरि याम नुंगाइजरे मैडम हंदकी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल असिगी मांगुइनना मैडम गी वाखलोंदा मणिपुर गी मियाम असिदा करी हाइबिनिंग बगे हाइबदु मियाम मैडम गी वाखलोन कितंग थंबियु मैडम फनी हाइजेगे अखोइगी मणिपुर असे अखोइगी हौजिकी हौरकलिबा नहारोन सिंग असिना ड्रग से सिजिनरगा अखोइगी समाज से लेखा यामना ताराबा अखोइगी इमुंग मनुंगदा अवाना चैथेंग कयामा ममा मपा ओइबसिंग मचिन मनाव खुदिंगमक्ता सुकिमतिक अवाबा चैथेंग नंगले सोसाइटी से यामना मोले अदुना मसी अखोइ मयाम से अमत्तो ओइना कमदौरगा अखोइ असिगुम्बा ड्रग से फ्री ओइगदगे हाइबसे असिगी फिल्म असिदा अखोइना फिल्म मेकर सिंगना माना हाइजाबा पुंगनिंग वाखलोन फजा फजाबसे पुथोकपिरागा मियामदा युमथोंग खुदिंगमक्ता अखोइगी हौरकलिबा यूथ सिंगसिदा हाइरिबा सिंगसे यौबा असिगी पांदमसिनी अखोइना हंदक पामजरिबसे अदुना मरम असिना फिल्म मेकर सिंगना यामना थवाइ यावना support tobiyu aikoige handaki festival asibo aduga anau thim puthok piraklaga miyamda film singa se yamna phajaba film ama ohenbiyu haina aina film maker singi maphamda haijeri thagachari madam kaubiraganu second international manipuri fiction film festival 2022 da adom gi mamal yamlaba film sing supnagi minute ahum dagina manga phawba sangba aten ki film sing thajin biro amadi saru yabiu miyamna festival asibu soidana pun thogat piu